buru-buru sasa main muka jalur orang laguan dia kena orang kudu maling naon jero. Aduh ampun siapa jengannya deh paling atuh anu sakana berharga cek maneh. Oh siap. A few moments later. Gitu atuh maneh teh jika makan maneh nyokot naon. Ampun sirah gojlak anjir banyak atuh nu kieu digubuk kan cek maneh lembaga cek orang ya kata boga duit mah nu kege berharga kabeneran sama di mah pegat bener sirah gojlak mending moro bagong.